atari ibyo badendekanije nanjye ndicabona cabyo. jewe nakuze ndi umwana natanga kuza gusenga muri Pentecote ndi umwana kurikiwe kabiri. Yego kabisa ndabigereranya ndabibona. Umupasiteri ankurikira ugira kabiri akora mu Kayanza aho yavuka ndatahabona ariko ararira ndahabona naho twari. Hanyuma rero ndagoza gusenga ndi umwana sinamenye ibyamuhemu yera, ariko umunsi umwe nabona abigisha abakozi b'Imana bakaguma basenga muze nkumva. Hanyuma rero nkajya ndahumurura amaso nkacisha buduri ndabaraba, hanyuma ngahumiriza. Hanyuma rero hava baradoda ingoma baraturekura. Mama arambaza ati wa mwana niki cyatumye uteba ko waje utebye? N'abarimu ntibari bagwaye nawe kwisohora none. Mama cyarahora abarimu nibo bagambaga habagira ati taha rero tahasigo ndaraba n'ubu bafata ibyagusa dutahe ngumuko sinabimenye ibyo ari byo, ariko bukebuke ko nagumyeyo ndahava ndamenya ko bari muri mpwemu yera. Nanjye ndifuza mpwemu yera, ndagomba mpwemu yera. Hajya abana bari ku ziko nkarengana hadahajya mugatumiza impampe mpwemu yera, umpe mpwemu yera. Imana yampaye mpwemu yera yari bwagere siko. Ariko ikindi gihe navugisha n'Imana amajambo abiri cyangwa rimwe ngacangoga iri mpwemu. Ariko nkabona umwarimu musenga gukiremba ari hariya akavugishwa muri mpwemu yera. Ndavuga nti Imana ndagusabye mpwemu yera nk'uriya mugabo yaraneze yavuye abana umukunzi wanje. None rero mu kindi gihe ndarota, ariko nabona Imana cyangwa amavugisho kuyagaca. Ndarota ndota umuntu abantu babiri njya mu gisagara nagiye kumwe n'abandi bantu b'abasore sinamenya bagiye. Hanyuma nseruka ku bantu babiri bari mu gisagara inzu z'amashugwe barambara ngo uriya muntu aye ku muntu ari imbere mw'ibarabara ngo uriya muntu uramubona? Ndamubona tujya ni Yesu. Ndagiye mu ijuru kabisa ibyamvuye mu yenda birenga ngo mu ijuru. Hanyuma rero mu kanya gatoya anseruka ko jewe naciye sinamenye naguye hasi ndotambo ampagaze hejuru avuga ngo genda mwana wanje nzoguha amazi y'isoko y'ubugingo. Ndagiye kubatira mpwemu yera. Numva nti naho ndamusenge nari umuriro nyagaza ngo agiye kwambara niteze mpwemu yera. Nagomba mpwemu yera kuko isezerano ryavuga ngo nzosuka mpwemu wanje kuba n'umuyobozi. None havuze ngo mwana wanje genda mwana wanje nzoguha amazi y'isoko y'ubugingo. Menya ko ari mpwemu yera. Basi ndabarera ko mpabwa mpwemu yera ndabura. Iminsi yahaca sinzi zayiharuye, ariko ubundi munsi twariko turasenga nibwo bwa mbere, kandi sino umuntu ashinga intahe y'ibyo bintu. Tuba turasenga mu ruzi wuzi imbere yanje, uruzi mu bantu we ntabwo kubona uruzi abantu baba bagiye tukava rubatwara. Uruzi runini ruraza turi kumwe n'abasenzi, ruraza ruhagarara imbere yanje rubanyeka ibintu by'ibivumbavumba byikonganije imbere yanjye. Mana ibyo bimbabarire, ndamenya ko ari intege nke zari majambo cyane. Ruzi bwa kane mbona ibintu n'inde nyine bimbabarire biragenda. Ruzi bwa gatatu ruza rutonganutse atajya na kasi, inzuzi zaje gatatu. Hanyuma bukeye bwaho twari mu masengesho niho nari nuzuye mpwemu yera. Nduzura mpwemu yera bushobozi ururimi rwanjye rurabobwa. Ndasenga muri mpwemu ntazi ururimi na rumwe ndimbuke ndavugishwa nk'uko abantu bavugishwa n'Imana, nanjye ndavugishwa n'Imana. Sinodonda ibyo mpwemu yera yankoreye.
ko mpemu yera ni umufasha adufasha mu ntege nke zacu. Mpemu yera ni umusenzi akomeye adusengera iminiho ngo ahavaga niho iminiho itovugwa si umaso ngo agahava akaniha imbere y'Imana ngo akaniha wari umuntu uwaje umuntu ukajya mu cyumba ariko araniha woca ugenda kure nuja hafi ye ngo wabe ibyiwe mwumvirize ngo abone imbere y'Imana tujya akwiye gufashwa. Urya mutabare, urya aragowe, urya aragwaye, urya biramugoye, amagerageza ni menshi. Imana igaca ngo itabare uwo muntu, aradusengera acongera inkomezi acongera intege adushoboza gukurikirana ijambo ry'Imana no gukunda Imana ni ukuyikurikirana bajya bavuga ngo abivuyemwo aba yarananiwe n'iby'impemu ariko umaze kuronka mpemu yera navuze ngo kiya kiziriko batwigisha kiya kiziriko ngo kizirikiye mu ijuru ngo kirimo amavuta imbere y'umunezero. Umuntu agaca anezerwa nuko azoja mu ijuru nuko ari umwana w'Imana akaba anezerwa nuko azoronka ubugingo budashira azopamaho. Ibihe bikamurengana abandi bakobwa bacika irona nawe ukihagararira aho ukarindira unezejwe na mpemu yera kuzoha uronka ubugingo budashira uzokwegukira kuri abana w'Imana uzobonana n'Imana uzokwamaho ubiterwa na mpemu yera umuntu akihangana. Ego kabisa n'abari abandi bakobwa ingozi ndiko ndabayaga ntiwashiremba abakobwa barahagarara ndibuka umukobwa twasanze kemba tuba abanyeshuri n'umutamakazi n'undi yapfuye bari inkumi zimwe zo kuza kubaka ariko nk'abandi baracyari mu isengero kandi abandi barakura bakaguma ngaho mu isengero. Uwo ni mukenyezi cyane bagenda upfuma mpfa none gupfa ari iki nta bugingo bafise kuko twe turari mu bwami bwo mu ijuru. Isi irahera n'ingabo izohera ariko aberetse ubwami bw'Imana bazohora ahereye idashira. None rero mpemu yera dufasha muri ubwo buryo adukomeza urwo rugendo atwihanganisha yadusereka mu birimba byo mu ijuru. Ego kweli Imana idufashe ndanezerwa cyane iyo nshingira intahe ku bwa mpemu yera. Mpemu yera araryoshe mwari cyane mbese mvuga ngo mpemu yera araryoshe. Abantu mwamwumvirije ko abantu mwumvirije kuri mpemu nanze ibintu biraryoha. Ego kweli umena umayo wose ngurudasa. Hari abantu twatuvise umuzungu twakorana ku Mugara yitwa Kanyabuyazi jye nigisha abarimu ku Mugara. Hanyuma rero nakunda kumufasha ku by'imodokari nanjye akazu namaza kubara abari bavuga ati kakazu kawe twakabomoye nagiye kuraba. Hanyuma rero akaza kunsaba ngo akazungu ndiko ndasenga nindashobora kumfasha ku muduga wanje nindashobora kumfasha ariko nanje nari ninje mu mpemu ndahagarika ko yaje ndi kumutabara umuzungu agowe ariko umva yuko namwubatse cyane kuba w'impemu arumva ariko ukumva ko kuva muri mpemu tacyoroshye. Mpemu araryoshe ukazora umuntu yihangana akaguma mu isengero bavuga ngo urya n'ibiki ko atagenda nk'abandi ngo ngira ngo baramuroze bamuroze barangoha. N'umuntu w'impemu aretse ubwami bw'Imana ko buseruka n'umuntu aramurwa na mpemu azigama na mpemu. Mwumvise umukobwa yapfakaye amaze imyaka ndwi siko hanyuma ngo ararindira amara imyaka 84 ari umupfaka yashobojwe n'iki mpemu yera hakiri muto umenga yo kwisabira umenga yo kwigeragereza kongera kuba guturataza ariko hayimbirizwa na mpemu yera. Mpemu yera urya mutamapi ntuzopfa utabonye Kristo w'Imana yari yamuseze mbega byarashitse
byarashize wowe namucamake wowe urindiriye neza urindira wihanganye ikibuza mpemu yera kwa kuzako uzutwimbure uje ahantu wirimbure mu kintu cyose uburyarya ishyari kuvuga abandi nabi kose ubuntu bw'ibinyoma ubuntu butari buke bwinshi bwo muri iyi si ubona ko mu isi hari itororero by'ibyaha byinshi biyatwa na satani urabe ko atazokoramo na kimwe urabe ko utangira cumi neza nk'uko ijambo ry'imana rivuga kutari ngunge ko imana igushima muri byose kuri umwana w'imana yavutse ubwa kabiri none azi kuvuga avugana n'imana kuko imaze ku mwana w'imana mbere umubyeyi ntavugana n'umwana wiwe none umubyeyi ntiwavuga wenyine umwana avuga navuga ati papa siko mama agatangwa kuvuga abana bo hafi ugasanga ariko aravuga niko n'umuntu w'imana avutse mu mpemu umwana w'imana azovugana n'imana kuyaga n'imana ukaronka ahantu ngo kuzuzwa mpemu hari guhabwa mpemu no kuzuzwa mpemu benshi barahabwa mpemu nka kujya basuka amazi mu ipipa muga amazi make ntiyuzure siko mbega ipipa yuzuye n'ituzuye bivuga kumwe iyi tuzuye ngo abari bari bose kayumva ariko yuzuye uzosanga imihira yuzuye banza wirimbure nawe wowe wose n'akama harandi aho n'akama mbega bakabujwe n'iki imana ntigarabitanya ngo yibagire ibyo yavuze iki si isezerano ryayo ibyo imana yiziye ko ntibizohera iragusezeraniye izogusuka ko muhembe ariko umeze gute tumaze iminsi ayo majambo tuyiga uri umuntu atunganya imbere y'imana gutungana agenda bigeranye n'urubaho ruciye ku imashini igakwiye n'akantu kose ugiye kuraba gutya nta kantu kaguhana gutungana mu mutima icyaha cyose akagukoze ko imana amaraso yanyeze noba nabwabitamike reka noba navuze nabi noba nimviye nabi amaraso nanyeze ryamenejejwe kutumuga byuko uri umwana w'imana yanjye icyaha cyose nta gituma na kimwe tazohabwa mpemu yera umuntu agaguha akanoti k'ibihumbi 10 siko mbega agataha ugira 10 mbega akanoti ka 5 kavamo ugira 10 ak'igihumbi ko igihe cyo ntakivamo none urabishitse uri ngundi hari amahera umuntu ukamuheranira amahera umuntu avuze amayogobya mujya nagitora munara ishakara bajya kumeza ngaho ni iby'iwawe cyane ibyiwe nta rugunge wumva ugaherana umuntu bakazindira kuzomuha uri umukirisiga uragororotse ibyo bituma benshi badahabwa mpemu yera basezeranye bashyitse nk'uko imana yavuze imana igomba ko uri umunyakuri nk'uko nayo ari nyakuri ibyo yasezeranye ibyo yavuze byose bizoshyitswa neza n'ukuboko kwayo ntihinduka igomba kukuzuza mpemu yera kuko yabisezeranye nayo yabisezeranye kandi izobishyitsa niwaba rero wizigira gutyo imana igomba gusuka ko mpemu yera tugomba dusezerane uyu munsi turataha ntitwasezeye nijoro siko ubu niyo mpamvu dusezera mwene mutaha nitwe dusigara ngaha rero mutashye turondereke ngaha tugaruka ikindi gihe kigeze dusezerane umuntu wese agenda yishyiramo mpemu yera hari amadini menshi arinda asanze adahawe mpemu yera nta n'umwe abanyamadini bariho ariko muri pentekote inama ugomba kuba pentekote senga
ushyitse ku musaraba, ushyitse ku gakiza, ukizwe neza, umva mu kintu cyose cy'icyaha, uzoronka mpemu yera. Ugomba kuba pentekote wuzuzwe mpemu yera. Sinavuga ibitangaza mpemu yamuvugishije cyangwa yambariye. Navuze ko nahamagara n'umuhamagara wa mpemu yera ubwiwe. Nta mupastori yaje kumbara ikemba, hari abapastori benshi, nta n'umwe yaje kumbara ngo genda hariya. Oya, mbere kundi mu Kirundo nkamukundira, ntamukundira kuri ndata urugo rwaje. Yakunda ukinya Ingozi nkamukundira, ndata urugo rwaje. Mbabaza igisaza nayo nashyizemo Ingozi, baza pasiteri Gatari umungere wo mu Kirundo, cyo twakora mu Kirundo. Mpemu bwiwe niwe yavuze, aravuga ati ndagutumye ku mpera y'igihugu, aravuga ngo tuwutinye mwana wanjye wo guheza yanze kuzigama. Bukeye bari mu Kenyezi yavuye kuragira inka, nyagiye umwana juma cyane mu gikoni gumisayo, ndakubaza Imana haje igiko impera y'igihugu niyihe untumye mu hageze mu ijoro nduzuzwa mpemu yera, ubushobozi bukomeye muri 73 ndabo nduzuzwa bikomeye. Iyo atari umukobwa aho mpemu yakimwigeme yari komuka kivuga, hari aho mpemu mera kimashingo abantu menga umutima ukaranduka, hari aho bishika. Hanyuma rero nongera kuvugisha ngo ntutinye mwana wanjye Kirundo, nkavugisha ubuhanuzi, nkavugisha basi. Natuma umukozi Imana genda uvugire ko ndafite umuhamagaro uwo twakorana. Araza avugira abapasiteri bagiye uko bagomba bantebereza ikajyonera mu gatabo amashuri. Ndi umwe ntagira n'umujyanama kuri amashuri yose ndayakorako, ariko ikindi gihe ndarota bandambitse ku biganza banzungurutse. Hari kuwa gatanu ejo wa gatandatu mbari mu Kenyezi ntibarandungitse, muri marambare ko banjanye. Ndagenda mwibarabara nkora n'umungere wa mbere yatashe. Hanyuma arambara ngo Edi, aho wateye imigere Edi ugiye wagenda teye imigere ryari ndahora yamba barampamagara bati ko biganza nta numwe yandamizi. Ndagenda ari mu Kirundo, mbanza kubereka hose uko hameze. Ndani none mu Kirundo suko dutangura kubakuruha, nugiye gato kaduka rugumushe yakuntu mbati nuko mpemu yera dukora imyaka ingahe. Mpemu asubirako ati ngiye ugiye gukora Ingozi, ugiye kuvuga ijambo ry'Imana Ingozi hari inzu. Mbona umuntu agira ngo wizo yirya, ndabona inzu atari nziza atari mbi, igisha mwama yari inzu y'ibihome isakaje ibyatsi, maze twayubakisha aho. Ndahabona rero, ndabona bari mani sinzogenda uwo tuzojyana ndagusabye azovuga umuhamagaro cyatavuze niwe atangura. Nanumva undi munsi twaduheje kunywa icyayi dusohotse hanze twuzuzwa mpemu yera, umuriro waka. Uwo mukozi Imana ugati genda mfite umuhamagaro w'Ingozi. Barabyumva, ni nanjye ntananiganiye no ntashobora, kuko nabahavuga ngasamura umutima nkaka numva ngasanza kuraba iyo nyegera hariya nyisohokesha kugira ngo berazima, ariko ntibyashobotse cyane. Ndi aho naniganiye ntashobora, nandembe muhamagara ngo sigize tubonye umwarimu umupasiteri nagumaho ngo ntacyo. Urumva akishemo umuro, none umwarimu yari kwikoresha. Hari hageze ko nanjye ngenda babijyana mu inama y'Ikiremba. Inama y'Ikiremba iti none uyu muntu mwari muze ntihari ntacyo ndamurahize, nabwo ry'imbanga ntabyo nzovuga. Baca nagende baraca urubanza, uwo mupasiteri aca arihorera, yari kuvuga n'abanyakiremba ari wa murongo. None ibyo kuvaho iyo myaka ndahabaye, baje kungurira ikibanza ati ikibanza
tugure iki gitombo ube ntaho gume nganteka ntazitombo yemana mbari twara nibagure ngo tugure hajyadi ngo nibabaje ngo bimuke kandi bacibimuka sinahemeye tora kidesi ngo ndondera ubutunzi nk'ubu nkajyane gurishe amamiliyoni gamba ndaronka ko bari baje kuyagura iyo nera basa ariko noneho mpemu yera arankundisha ari mu gahinda ari mu byatsi ngura nsakara akadoga ibyatsi borwa ariko ahankundisha nkumva ndahagombo inkubisi muhibuka menga nawe buga kwa bwa mpemu yera uwo mpemu yera kuza kuja mu cyaha ukumva uguma unezerwa no kuzoja mu ijuru umugumeko ntazoguhenda ariko none mukuronka mpemu yera hoho ntacyo wanza gukora ntacyo wumvise jewe nabonye inzuzi zirizira ibintu by'ibyandabyana bimbabari aho we ntabyo ufise nta kintu kiri muri wowe cyakoje mpemu yera cyakoje agakiza cyakoje umunezero kikubuza amahoro kikubuza umugisha none uzokiyonka hehe mu ruzi rwa hehe w'igorogota siko mbega igorogota wacaye mbega igorogota mwarahumvise mwashyize mwe igorogota twavuganye n'abantu bagiyeyo bazane n'ikivuvu cyo kuri loti ikimanyi cyo kwa mukaroti barakimana yego cyo kwa mukaroti igorogota ngo bahabaye bahariya ngo bahagereye n'amabibaza ati yesu niyaza ntazodusigiye ngo ntiworaba igorogota tuvuga ni ku mavi ni ku kwatura icyaha niho gorogota ntavuga amaraso ntimwanyumva bavuga amaraso usaba gutera ku binanga ntamukabwira ngo n'amaraso amaraso si ugukinisha amaraso niyo kuri icyaha cyose umuntu yumva ati ni ukuri byaba birashoboka ko ntazoza mu ijuru kumvise icyaha kinaka twumvise umuntu akwiye kugaragazwa n'imana ikamugaragaza ibyaha yakoze byose ntawe ubizi mugabo yaratumurika ijambo ry'imana ryakumuritse mbega si urumuri rirasuzuma rikabona ati wewe warakutse icyaha ukiri umwana ukihenda mugabo mpema arakuzi siko twumvise rengano cyarira ya nzira rangira abantu inzira abantu bava mu bugingo bazoza kuzokwamaho bazoza kuzosa n'imana kuko ayagana nkayo tutunganye imitima hanyuma twitahira amahoro siko niba n'imodoka yagutsinda harya ugapfa uje wijuru siko hega zama zabatsinzeho yego kweli anduruka haguruka wowe wiyumva ko mu mutima hari icyaha wasigaje genzura ubugingo bwawe wibona ijambo ry'imana rikakumurika muri wowe urazi igisitaza cyagusigayemo urazi icyaha cyagusigayemo none tugomba dusozera dutahe utahe umunyakuri imana ikwemera atataho niyo imvugura kujana muragenda none ushikira hehe muri gihonomo mu mugore wa pagani mu mugore wa rozi wo batizera n'amadora amwe hamwe n'imbwa n'abarozi aho niho abantu b'imana baririnda abasenzi abakozi b'imana tweza ringana imana yasezeranye ubugingo budashira ntizikoresha ubu bugingo budashira tugiye kuzobwambara ariko niwihana neza niba utihanye neza uzosigara nta kabuza ijambo ry'imana rizikoresha ryavuzwe n'utazikoresha icyo yemeye yaracemeye kandi izogishitsa ugomba kwigushitsa ko amasezerano banza gukura icyaha wikura icyaha bikivuga ngo uyu munsi aho umuntu yamuhemu yavuga uce nawe ubishaka umutima kura icyaha uyu wese yumva icyaha mu mutima nagikure muca tujya ku yorodani twinjira i siyoni igisagara cy'abera
abasigaye hakurya abasigaye mu bwagwa nibo batizera bidodomba gusa ntuwe muri umunyamugwi oya bamugwe bazoraga ubugingo budashira rengana naturisha ego ke kuntu udahamba neza kuri umunyabyaha ntuhabwe umwanya uba baguhereze kuko sinjya kujyana mu ijuru jewe rero ndi intumwa gusa nakumenyesha ko ukuri kose atagituma na kimwe kizogushana mu ijuru utihanye neza icyaha cyose icyo wumva muhemu yarakora ko cyose icyo wumva urutati rw'imana rukwegiriza ntabwo kwera rengana neza ujya n'umutima mwiza watura icyaha cyawe cyose n'umuzi wacu utere hirya barambara ingozi hariho agasaka kari na runyonga siko hanyuma rero bakamba bari bakiranduye abaparanto ba guverineri ngorane ngo mureke ko ntabyemera nacyo hasi y'umuzi siko n'ubu bahawe uwo barahareje bahubaka n'inzu neza ntibogenda uranga hanyuma rero nyamuzi ucuranaga ngo heraho ngo nubona ngo yeshitsi ngo bagikoze ko abambare napfu babonye ngo barapfuye ngo n'ubugesera ariko cyamagisha uwo muzi imizi yose bayirandura nticyashoboka ariko uwo muzi unagatubona barakiranduye bakibona ariko none ko bavuze ngo cyayihaye inkumbi ubu ho bagisasa indavu kiraho kabisa cyatagane nawe ukorako ni kugasaka siko bavuga ati kugasaka ucowemera hariho none ko cyatagane barakirambe baragishoye n'imizi igenda naze mbona urazi umuhoro nawe none niwasigaza icyaha ukajya kiba nk'umuzi kizorandagata yabe kikuganze ija rengana namwe ngo dusenge erega ibyaha byahetse ntibagiye kwihana utihanye se akazi kiwe siko none uzogira ngo iki hari inshimana izombaza ngo sinahamagara bihana nibamaze iminsi hamagara bihana bagenda ariko basigaje namba wemwe utuyabona tugira dusenge imana dusengera abo bariko baragenda dusengera abandi bose tubanze dusengera abarwayi abandi turabasengera mu nyuma aho imana ijya bajyaba ejo twasengera abarwayi nahigaye ko basengeye mugabo indwara zamaho siko urya muntu mugabo uko asengerwa agakira agira ate arizera yizera ko imana itabesha ko yavuze ngo muzambike ibiganza ku barwayi bagire bati bakiri ukize iryo jambo ni ukuri imana yavuze ko twaraseze abadayimoni benshi twasengera abantu batari bakeya bigoye tuba dufise mu gashamwa tutanga urusengero umugore yaza yamaze yagenda yasamye akayimaze nk'iki umugabo we muko yicara mu bantu akamutega akereka akarunduka hasi yarakongataye none yakize n'umugabo n'umwari siko barahava twebwe batwita mana yesu jewe nariswe yesu yagwa nde yesu batwita yesu kuko babona ibitangazo imana dukoresha ariko twe twavugira yesu si twebwe yesu ariko yesu ari muri twebwe tugomba dusengera umuntu wese yumva yizeye ko ashobora kubimukorera ibitangaza nahaguruke ariho haguruka mu kwizera kwawe kwizera ko ubushobozi bw'imana buriho bukagukoreramo ibitangaza bikomeye sino kudondorera kangahe imana yangirije nako kwera ukuboko kwayo jana naravyimbye umwaka umwe ndi ku rugendo akwitako kuryo kugera harya ndavyura abantu mviriza kora baraba n'ibiki bariziya ndasenga imana dondagura ubushobozi bw'imana hanyuma haza umuntu
umuntu afise akantu amenya na kabutike k'ibikopo hanyuma rero yakira uburoso maze kunsinga utegara kuvu ndi ndota umenga ndagimira ngo tega nkuvura bwa kabiri ndagatega arasiga numva mbabwa ndikangura nayo mu nzozi nsanga nakize mabwa badukora ngaho ndabadondinya bya ndasubiye abatinje kwa muganga nangiye kwa muganga sinimvira ko mu kirundo batera inshinge niye kuja kuri dowane kuja mu kirundo mugizera ko ari umugabo yatuvura umunyekongo yabataga kingaje kundi mugabo hakurya mu rugunga ankubita inshinge mbare bakoze imana ngo kwiteza kwa nakurushingwa urya mushenzi ngo yo gutera ikivunde ngona ngugana gutyo ndahora ndivuza ngiriza itanu inshinge kire bavuga hanyuma habyimba nebashaha ndi habyimbe ngwawa ngo tukubara urya mushenzi ngo kivunde basi ndahora bankandi ndakandisha twa dufite umuhungu witwa kimwe yadukorera gatura ngahanda gafyonda gaturiya ibitikatika ubunyana bw'ibitoki ngatura agaturira nkazana harahava hariyabura haruma nizoza kwibagisha ikiremba ubundi munsi ndasenga imana wa muntu yamvura nagaruki aho ndota ubundi munsi ndota aje haheze nk'ukwezi amubita ngaha urushinge aramanuka amubita hasi cyagakira n'uyu munsi sinobidonda ni byinshi imana iza yadusenge senga mu izina rya Yesu Kristo mucunguzi wacu kandi imana yacu turaguhimbaza ko waduhishuriye ukugororoka n'ukwera kwawe waduhishuriye ububasha buri muri wewe ububasha bugaragazwa na mpemu yera turakengurutse cyane mana uyu mwanya mwiza turi imbere yawe ijambo rya